Voice of the People Party jong Kamaulai constituency hene kasngi ke spotrek unailur arjar arpusau uba Bright Starwell Marbanyang ula pelaj pejba ikiskim kibede jong kipajba kibiyo lengba ka MLS kim kabede jong usnam arjar arpulai bad arpusau bad hakane kasngi UMLA ula kentui kipajba jong ka constituency bagi de banlong kibestat bantip halor kiskim kibede hok jong kipajba bagi de banyo namar babunsin judon ki MLA kibishim kabu hakabaide bad kapenta kipajba hakane kasngi uba Bright Starwell ula sampajba kumba Arpoint Sanpo Pralak Tingka berkentup ia ke Special Rural Work Program kaba Arpoint Sanpo Lak Tingka nalor ke Intensive Sport and Youth Development Program kaba Lailak Tingka ke Intensive Art and Cultural Development Program kaba Arpoint Sanpo Lak Tingka bat ke Development of Traditional Folk Music kaba Arpoint Sanpo Lak Tingka ai jingkran hakane kasni UMLA ulong banakaliak ke PPP bat kumju rengkat mau kumomle ka maulai kumba ula kular ha ka por election un pendep hok ya ka kamram kata ban sami ka bahak ka badai jong upajba habashit basai ula ong nalor kata ula ong ba usung thamula ba ki MLA ki bala job bunsin menshua kim jukran bat ki baru kim TPA halor kane bat dei hadien ba mi ka VPP kin sapau ya kane ka skim halor kane nakaliang UMLA ka maulai constituency uba Bright Starwell ula ai ka jing pensyai da ka boong bakane ka garan kamde na ka bentaba ka baida wai la ne ka bai school kumbalak kedeu Henry ka syong ha jing start UMLA kumno ban pendem kam ya ka na squad ban pensyai ka jong pi ni ki por bonta hab ban pensyai nama don ki bakren badon ki ba persang ban pensu baklai ya ki yo pai ba oh ban ong ba beli kita ki MLA jong ka VVP beli ki buri nganong nakamau dang marsus dan ngitang ka diskusi ni gran ka pat poisu MLA kidon ki wei pat lami smart long babeli ki MLA jong VVP ki buri ya gani ka diskusi ni gran ni om ni buri ne kwa ban tu kha jong ni por romta la khot ya ka discretionary gran discretionary gran ya ban susu ni ka kentien discretionary kawan ketien discretion kawan ba kasyong ka jinsta ka jong UMLA ka ketin discussion kasyong ka jinsta jong UMLA kumno upenokam ya kata ka sipola kami dai ka baidawai kami dai ka baikot kami dai ka bai school ngajong ni pada wala ka ka discussion brand berarti ong ka dai ka baidawai balik ka sarkar ka khot ka scheme baidawai bansuk UMLA terus scheme baidawai kena lalu lalu skim baikot nganai dah lalu hilai lakot di kami ke skim bai dawai kami ke skim baikot le lakot di ka discretionary gan balik ke song ha ka jinsta jomole kumlu penokam ya kata ni lembang waktu selai kiamli the voice of the people party ke lembang andre means IJK hari kini ngin hata IJK so sorta kumlu ni penokam ya ke discretionary brand magi su baklan na ki ong ni way kumu ke sarkar kan bu saya tak scheme by the way kumu ke sarkar kan bu saya scheme boycott school by school nga pensyai kita ba bagi wan sana ka sarkar kan le sarkar ka bale ben le happen pe ba kita ki sarkar ka ai ki dan trikam hok ke ki trikam hok ka sarkar le lu bagi dia ko kya dispensary ki dan kali hajan te kasih dispensary ke berindu apa kejelah ke sini kadon hantai ke dispensary kadon nangka kiki isi kadon nangka kasih isi kadon lalu kita ki government hospital kadon kasih hospital kadon baru kata nangka kekot kekya ke sarkar kalora ru ke skim mau ke kita bak ke MHIS bara ki lomye ki beduk mau ki berjenjang nani menurut kiba enroll di register di bapak MHS ada pang ada sistem buat sana tolong kajingeran rehot haba pang pat kilan ki kendor mau kilan bisa jipang bapio ke cover 90% dan mau cover 100% dan mau cover 100% ke sorka kilan pendian tapi hari ke sorka kok pendian kata karena dokam mang IC scheme by dawai ini nama terang lada kilet dan sendawai hantai aku dispensary nanti orang ini kawan kilet nanti kilat bagi doktor Kimbian kilat bagi dawai kemudian mio wan pencet sana
Wemeli jompi. Bakari ke kamar ko na. Ban pentikna ban make sure. Ba ki doktor idan nang tata de ki dawai kidan. Kata di kamar ko na. Kalau ini kan tata ba nginun nakam bayoi. Ketika distance di kan ha. Ka PC di kan ha. Ka CC di kan ha. Ba ka civil hospital ko ni kan ha. Oh kata kata ri mo. Ba ai ko poru no. Balik kan bentuk skim. Ban ai by court dari by school. Oh pika sorkaru kada konkret. Namaro kidon ku parti school ni. Kidon ki school mo school sorkar, kum government school. Kidon ki defset school, ki adok school, SSA school. Ko sorkar ko play nang kita keluar na kalongi ke bakam guna. Mo ko ning ko bor pa si school private ki baren. Deka sorkar ko pendiam. Bat nga ring way ki product jong ka government. School apa sampai na po government boys high secondary school. Oh, dia lo kata, mo teng don ki breu ha ka school ko ki kia pa school ka beren na juang ni mo pa school ka beren la dan na ban siu by school son pa pa no li se ta mo so ka ko apien ka kum ka jina mo ngi pi nga ring we mi pa jina ke na dan bu ka private school min swa ki pa nga ko ka government school bangari product jom ke government school. Dan dia mengatakan mo kiskin gidon ni haban school kiskin ke bakum no. Ka DG gidon discretionary grant ke bong dei ya kata lai ha ka jista to ki MLA kumno ki penokam. Dei bang aso thamuna di si ki bangta. Gidon ki MLA ki long MLA Lighton Southern. Kidang ya keren ya ka discretionary grant dai ke VBP. Mensyam judon betul kim jukran dulu ki ya ka discretionary grant. Dengan apa teman nanti kita bahas sosnong mulai kapan ki nongkit kaum sosnong mau lawan sosnong dopi akan mau mulai masuk ke election elek mana nak sosnong pok mulai ban ai kubli pak bahas sosnong berkesan dengan mana sosnong elek ban ai kubli kerpang ya sosnong ya koi sosnong hari nang tapan elek ban ikendu ikenong penyat sosnong lalu ki members of executive committee ki sen sama sosnong ki long kemi pok sosnong lebat kita bahas ki bawang. Barhabang lek satu ngabatai iki ompek kumu emali ngayotu iki kini di skim di badan hanga mo SRWP nangta DTFM ISYDP bakunju ru kutuba IADP CDP ngabatai iki bangalaitu iki ru ba kumnu on pentrai kam iki mo nalo ta ngaitu iki ru bagadon ru ka discretionary dan ngabatai na sosle itu MLA question yang ini ki MLA juga VVP nengok lah tapi waktu kok mulai ngaku MLA mas job kapisa kapat koi ke skim 4 section nengok pensyai ki pada mo kini di skim ada patai wat ke discretionary grant mo kini ki nong penyak nong kita ni sakim ada keren ada pensyai ya ki mas job begini di kebah apa sorga kamati ban organisasi cultural program Kashibet kiloki lamang sanpo hajar tingkat. Nangta provide assistance to na ubna. Makani kakenhun tem nang mulai motowar for purchase of musical instruments dan ibat organize seki cultural programs kasyomaki lamang ekador sanpo hajar tingkat. Nangta providing assistance to Kimau Bersih. Itu kikenhun berandat banruai mene. Kimau Bersih nang tinapok mulai motsiar for purchase of musical instrument dari organizing cultural programs Kasyomaki lamang 10 hajar tingkat. Nangta providing assistance to jam mulai Februari kekenhun tenrai for purchase of musical instruments dari organize seki cultural programs kat kejin ibet kejoki hakador 10 hajar tingkat. Nangta provide assistance to ba don borlang kriam mana pok mulai nonglum huai nak nomor wai nong tem nak diga dong kathan ke joni ba barok ni itu bat lamang nang ta banti ki musical instrument ni ban organize cultural program hakador sanpo hajar tingkat bat barok kalong arlak sanpo hajar tingkat nangta idan dusai koi patka scheme kani arlak sanpo hajar tingkat bat kani pat kadai kata kani ongka IACDP. Kali kabidai batka arts and culture kabo promote na kamtaki namtaka
nam taka tiau nam taka ruai ka siau tenrai ba tekan tenrai ka syak tenrai kadai hapo jong kadai skim ba kani ru kadai arlak sanpo hajar tingkah ba dia kani lamang ban ai ban provide assistance to dalariti kani ru di ka kun hun ruai ka ba pau nang ni na ka dong ka than ka jong ka jong pi nang te na po mo lai nong par ban ai nam ta joki ba kin thi ikhtiar tem terput lani ban pelong kini cultural program balamang sanpo hajar tingkah bakal arpat limba juga scheme IACDP bakal kalau provide assistance to Sengkasi Maulai for organizing cultural program ban lari ban purchase of musical instrument lari ban improve ya ka traditional dance ground kejoki lari ka lempung syak kejoki bat kali lamang hagador arlat tingkah tinalo kani rupan dan sebagai pak scheme berkata dari kabangitin ke ISYDP. The Voice of the People Party Niwan Banya Sakhi ya kani ka por ka balabu Ahmad Jongpi bagata kalong ka jingplat patba ya ka MLA scheme kalong ru ka jingkwa ka jungi kumagila kren hagerunsan yalap election kumagila penpau baga Voice of the People Party kan pinslur ya borok kinong mikmat kijing bagi dia penan kam ya kajing pentrai kam ya kani ka MLA scheme ka bang legislative kom ka SRWP ka ISYDP IACDP DTFM kiba ka syong ha ka bor ka jung MLA kum no ban penmang ya kita ki scheme kiba pher ba ban le ru ya kata habashai te pinsayo snow ya kajing penpana na galeng jong MLA jong maulai kumno bala penmang ya kita ki scheme ke pher skinong song jong snong maulai nagata ka arspa sanpolak lingba ka SRWP Special Rural Works Program lailak lingba ka ISYDP Intensive Sports Youth Development Program arlak shiteng lingba ka DTFM Development of Traditional Folk Music arlak shiteng lingba ka IACDP Intensive Art Culture Development Program. Kini kalau scheme ke balamang ye kipat ba nong song snong haman la koi pagoi constituency. Kini ke MLA scheme kamdei ka nong mei nong pa jong MLA. Kamdei ka nong kinti ke jong. MLA umdon hok bandan benta e ru MLA kini. MLA di ban ai lut kini baro si kipat ba. Tengi kwa ban penshai hepring jong pi. Bagani ke dei ka thong ba ka jing kwa ka jong ka Voice of the People Party. Habeshai. Ban penpau pai ba kumno. Ban pentrikam ya kini ke MLA scheme. Tinggi wan kum kinong ilam, daga mensim ke basung kemen. Badu daga mensim ke basung sorong. Bagi tegi MLA gijingi, kila pendap hok, ya kaya ke baka parti kala patha yaki. Ka parti kala ada ke jingtho. Saboro ke MLA, baga jing pentre kam ya ke MLA scheme ka day banlong habashai. Nginum la ban compromise nagaleng gijingi kum ka parti. Hoi kam day tang ke MLA scheme ka bangin nilum banya lang hangi. Kanu kata ke MLA scheme kalau ban pendap ya ke jingdon kam tam ya ke snong maulai ka bala he ka ba kinong tebut kila buon mara ke jing bishar ke jing teng kamdon ka rukom bha ka ba biang kat kum ke jingdon pa jong ki constituency kidon ki constituency heslong ki bayo mar kat ju kum bayo ki constituency snong kondom la de pai ki jingdon kam la pai ki jingbun briu lese ladon kam haga jisha ban pendek thamai den rei kat kabang ila ban yo naga sarkar inwan ra shu pat ba kum bagalong tinganget ba habang iwan hangni ombaro ki bawan hangni ki ba lesi bala ban yo benta naga ta MLA scheme ni juong ni ke MLA scheme ke scheme baduk mo banirap ki briu ki bakerdo ki badan prenge jinge nagaleng ke junga hakini ki shipot li ki snam ringkat bakani ke snam dabladet na jupen mang yeng baduk ye ki briu ling bakani ke MLA scheme ngaju penmang bagini oban marmot igi long ye long sen ngaju penmang bagini oban ya pentulun iki kam la kalong haka rep lani haki kam ki barit ki baki kitrei bat ngi juong ka scheme betul tenga kamau haka snem ka baningkong ka baar hadin berlayat ke jing sam scheme don kinong kersan ke jangai ki bon ban ye kendo yenga dong ai ba ngampat yo scheme tangaro la arsnya mentang ngampat yo mo kanei ke dei scheme betul pei pla ruspa pi ko bendu o yang pei dolong ta tam pre pei tapi kau bentuk ke kesong apa? Amar ni ong kani kani ke scheme bentuk. Kemat ki bam don yeng i persang ban mang ling ba kani bagi yo ban yesna. Bat bagi hajar li long yeng kile yo ban sna.
lingba kani ke skim tingi kwaru bahabangi plat yang ni ke skim nama habai puli kot kubor ki beri ki keren ni ke jing ai jung UMLA wai kata agi si shau UMLA usupan mang kare ka hok job hi ki pat ba kalau ka badon kami ki pat ba bagin tip habaki yo nang no ki dei ben tip ya ka thmei ba ka tumrai mdei ben chukumen habayo ngi wan ye thu ye phi kani ka dei balamang daga sarkar lingba ka SRWP bagin ki skim angkani ka bangila ban terwa sepi tenamar tala dodon menu ba ai ki jirap sigi pat ba ni bentit nang no ka thmei kami ban ka dei balong ru daga besai menta pitip baga sarkar kamang arklur siteng bat kita ki skim ki babon ki bangila pensau ka ka por ka pementa tenamar ka tang ismo kemen bani don ringkat bati bat ni simru yang ka kabu kum ki nongelam juga Voice of the People Party manai khublai kerpang ya phi ki pai ba nong song snong joga snong molai ki ba ai ka jingkasan ka ba klein bhayangi kom ka Voice of the People Party naru ka MLA election one ka MP election ngelayo hadu lai po hajar khat lai buat na molai constituency kalong ka jingkasan ka ba klein kalong ka jingkasan ka ba aimen sim para bengi kenlot iki buat barok ki ba persha ringkat ba unota ngidang tam sa arhui hajar sam spa khandai pufra hangni hapok mulai lembat kiwei ki constituency ki bobon ngai gini kalau gajing sedang joga jingat linti bangin yu gajing kela kabanwan hagani kabi gajingi ka MLA skim kalau tang sibenta ban pin sha ka perthei bat siginong sung ya gajing penen kam hok ka jong kita ki MLA joga Voice of the People Party ngai kambiang bangin syukut tang ka MLA skim kano kala ban pendap ban penbiang ngai don kampat ka snomolai ka don kam iki wei pat ki jimentoy ki kampen roy bat kum ta ter te nomor tarau ni don kam banyo ya kata ka jingkersan ka baklan jiki pat ba habangi persang ban yai haga ni galinti ka bet ka basai nomor kum gelo ong baka thma ka jingi kade persha e ka bamsap persha e ka jingle abor persha e ka jingle siliang bat kum ngi i mentangi ya ka jinglong ka jingman ka jingpen tulon ni ki kam haga ni ka jelaji ka bam itnat shu kala jur kani karukom pech liang khamat ki badon haga bor tang bat ki para ki bedon ringkat bat ki kalong ke ka ba kita ki bedon haga bor kim salia shu ni kata ka political arrogance ka jing snow crowd ke joge ki bedon haga bor kim salia shu ban le ki kam ki belum pursha ka bit ka biang jong pat ba tingi community bo pat ba nang ni smart unang shai unang snow thu unang ai ka jing kershani ni aringkat ki jing duai ki jing pi ki pat ba we jong kan molai constituency ki we don hagani ka por hagani ka lumpung rengkat bat ki nongelam joga VPP bat kumjo ru ki nongtre jong nat sarkar ki we don hagani ka por ya ga bangin ya sakilang ya kani ka ski agaba MLA e jong pi in permana pat ba ya ga skim ya ga sedang nado usnam kat kendai spa kendai puwe kaban long ga jingkerku ya ki constituency ki ba po ka jingpet jingkmi jong UMLA but mga siyang hangni nga perkhat ya menta UMLA yo haga sisnam arklur siteng lani arjar sanspa la arspa sanpola lani multiply haga sisnam dropo into 2.5 kamat khat sanspa lak haga sisnam nagabanta ki dropo tli ka constituency arangkat bat laingot ki MP ki bangyo sanklur haga sisnam kamat abai khenlang sia jam ruspa sampulak kapisa kabadai nagawantau patba yang hangni ngat kerpat pada kentu kum kinong mi khamat dani kum ki sakri ki jong patba joge de kenrat ke ba mapi ki kenrat philajet yang ni dropo bat armut but you way kalau indirect di MP juga Raja Sabha
Perkat katnu kalong ka jingkar khu phi ye ka state ka jongi lada kata ka pisa baro ka let shagita ki bari hok ban yo ba kita ki bai yo byang ye karu ki pandon kam hok ye kata nanget nginom long ka state kumni ko bangi long agi ba bon ki benta nanget scam bat me kermen scam ba kini ki long ki jing stang jong ki batma ka banyarap ya ka ban kan tiu pat ya ni ka ri ka ba e ka jongi ya ni ka jat pan riu tip play ban ra ka segi kerdan ki ba halor bat kham shalor kermen scam nang ni shakmat inyo i shisha ya ka ri ba ka jat pan riu jongi la ri pendon kam hok ban sam hok ban pendon kam hok bat kita ba pyang ru ken le hok anget scam inyo i ya ka ni ka ri ka jongi shisha jingkermen galawai to pernai khobre shibon ba brai ya gani ka minta ka ba phin sale ban sami di scheme ba kermen scam kana long shisha ka jingker khu baru play hiru on ker khu ye ki baro ke bain pandap thagni ka ski tangki ni kentin khobre